Ernest nakushemerwa munonga ejeni program Reeba Ahindugire musibirije nigashoroje yabare kuba washireho kandi rero taragaho urukwefisirizo kagira oti shaha zagenda konkanyiza kurinda Reeba Ahindugire azuma yabare munonga and bet Komujuni hazerizo banataye yo mwanya gurukweto rwa Musambo omukicece kandi district ne ya Kitagwenda ndiyo muka yo mwami no mucyara bombere na Ateenyi umwe na Ateenyi umuhango ndijo na Ateenyi umuce kandi omwami Silvano Katehangwa Ateenyi niwe mujinyi witu konka no bwire bitarwa hare tuje futaya isana no mucyara Ateenyi umuce so reka mwakira ha program tureba ibyamagaraje yabo kuba kace kunko basa kugambiraho no kugira ngo umuntu ogu no retired head teacher no mushomesa wa bushomire kapa gradinga ka qualifyinga akaba head teacher akabukora kandi akabo fama murunji no murisa no muhinji na wareba hiture hatweto ruireza Rosemary no reba ngweje neka yo muhinji kandi wareba za farms ezitware twamuno rengogwe no murisa sombwenu no muntu yine byafayo kandi no muntu wekereziya ayito rugambira ne chairman wahika so no muntu ogirire cyanga cye omugasho mbwene kamwakire atugero mbwijwire nakushemerwa munongo mugurisa nanyo nakusemerwa murire mutano mushaki kuno ya Kitagwenda ntashaki turirege tugezerenzura yagwa nyansi bwimuka ibihimba biriyo nibimuka okay mwatandikire kuri ibihimba ni biriyo nibimuka byanere okay tibikabire kutahi njamba ninjere kigambo nco no kwana okay byine nkiga okay marahache kuri yankabarimi isabiti nkei satwibiri tuza kubanturi mazuma so ntwenda tubanze twakumanyeje ukazarwa ryari wazarwa nkahe wanyu ni nkahe nabazire babo bakabara bahi nkazarwa Kagazi arsozaho umwaka gwa 1946 omucyare kibakweta Kagazi nazarwa umusizo bakweta Pascal Hangameso akataha nawe akapa na mawe wanje wonyini Beria Nyabatiyari achuruho na wakapa akasa arya abayizukura haifaha okay umukoko rw'umwana wakangahi nkabandi yo mwana wakana konkagate atukazarwa turi bana umuyapfa hasigaraho mozo umwe abozo babiri umwishomo hatarabozo babiri no mwishomo mukazarwa abana banamwenkana ninjangwa abana bo kubanza tine bakuratiro ni wabora ubucura okay hati aba tata akakwata mwana yagenda handi yazahi muba yaza kupaka sowe yaza gukora ki yaswera bakaza abandi yazarabana n'amakagandi hati mawe yasigara wenka nabana nabana basatu umwaka fakari akiri muto okay so mukakura muri abana basatu konko inabana babakasho baromna ba abo bazirwa hanyuma nubo twabamanyire no kusoma nahereze kusoma hacimwe no muguru skwara yagenzera kareka ho mukikorana n'abana basatu mwisha mwashoma muta nkeso bakansomesa abantu MP3 umukikuru wawe MP2 hata kurgo MP3 ibitere byone bindakasomere byona nkani nyeherera obwe ukatandika P1 ine myaka engahi kandi nkaba nakuzire imyaka tinkugizuke exactly bit nkana nakuzire oyine nke myaka nkengahi nka 12 abo kuba nkaza kuzomba seminariyo kana je kuzayungwa banyanga ngundi mukuru oh really ukano onda kumfather
so kuwazayo bagira ngo uyu wakuzire ngo nakuzire haca bwenshi bagire ngo wakuzire wakuzire ntabahuce bakaba batakubatwara bakuzire bwiro bakabatwara barkwingana cyo bwirobo abana bari bato kandi abana bempeta bakabene biragero bingi so hatiwe umukikuru wawe akarigo mukazi wo kubana akarigo wempeta we akarigo wempeta icyo nkani inkorofayinga konka bukuru bagamba you are too old Peitamu. Okay. So washomera kai primary primary church nkasoma church school P1 najisomera abakweta Nyakajoga naho ndikagazi oko neiza naza Kagazi na Yekeri church school atkombe kecherezia nasomeraho P2 na P3 nargaho naza Bunena nasomera ya P4 5 na 6 nargaho naza Ntuntu nasomera ya J1 na J2 hato takashyira haza aha level zeze zahiguru wagira ngo bakakushomesa school fees yo muzire ekakoma ha cya kabiri izasigara zona nkabambeiza icyo nandiho ninyebuza kubeiza kandi impingire no mwana natugukiriyo Kagazi umwana wahingo mwani iwe cyo kiroto wakihe cyo kugirotera kampinjo ngasanga mawagwini yes so ni wahingo gwa waharbaje obwire bwo kuhingo bwihaye kandi obwire bwo kushoma buri mbone mbateye mu conscience ninkira gukora bwire nana hati negisa kanyi mukasa 11 nsome bitabu ngaruka nteke byo kurya ndya ngenda isomero nkibanindigayo oyetekera nyoko bundi nabata ine mirimo akasheshe 11 akasheshe nasho obwe na ine mirimo ki indapa bundi abyami to kutarabaniza mukayikuru nganje bwire bungi kwetekera ubukoteka nkabyo kuriya cyakasheshe ebitoke ohata okora restosho stemere ohata otamchi katwe no bihimba enaka entongo inyanya utunguru cabbage kandi nchakwinga cabbage nchakunda cabbage ukaboryo muhinji iwo kaza kwezora washanga no kunda kwinga oriyo mwana muto oyine misiri ya cabbage okay nyino mwani okay kandi nkunda no kutunga enkoko yes so okoriyo mwana inobwe kambe nobwezirike butara bwa burijo ukorebe byona ozaha bitaboshoma shomaho mbeiza natabina beirize ibintu byanje bamwe babini hato ko bija ryari neiza saa 11 tukaturugaye kare 11 kuza kwikasaye mwe hate kirombi terana mbihamu fandike obentebe obariji chamukaga oko kwegire noho abakwegise aro akari mukuru wanje wanyokwento yes akanda biza nagumani mukwatera yangegesa yampane byomba byenagumani nkoze so watanka kwehera fizi kuruga aha cyakashatu prima nagisoma nageza naza omujuniya imyaka 2 J1 na J2 nagisoma nagiheza naza butiti mu college imyaka ena omuri Chenzozo konkeke Kabarore district yona nigina yeke Kabarore bakagumana babisarasaramu yes nagisoma imyaka ejo nagiheza natarika kwegesa nagarakayo ndikweherera atobu nagumana inkwaturwaho mukazi so otakashyira ha kwaturwaho mukazi wazo mu college kushoma ushomesa nasoma grade kushoma ushomesa nico chonke cyabirenche basika ninga nco cyayisiriye cyetengo cyawe zikazitari sente nyingi zasiniya zikaziri nyinjiho kandi nkana nkora admiration nkabanye gomba
abegesa abuko bakaba smart bagera n'amaka marungi ho okoye gomba amaka marungi okay so waza butiti mbajeta ko PTC what ikabera butiti tyazo koleji konkate ndukowa ninkayibandeje ati nayo kakora nagayo niza nakoraho ubwire buke 84 kinana ne satchinana nena nazagaba nakora apa grade 3 unko bunabire confirmed headmaster oka mara bwire burukwengana ki urukora kuwaje kuba headmaster nkamara myaka ena ntakabire headmaster urukushomesa nka P7 nka teacher wa classroom teacher nkanso ngusomesa P7 most ukashomesa hi nkasomesa kicheche Bonena primary school Ntuntu primary school Chichwamba na Kanyamburara hatejo ukashome obweno utakabire head teacher ahandi Bonena nkaza honde headmaster so washomisa utakabire head teacher ninka nkabanduza hari Bonena nasomesa wonka teacher narugahunda za kicheche naza Kanyamburara okay hati Kanyamburara nuko kurgaho kuza kusoma grade 3 okay kunarigireyo naza Chichwamba nkahede narigayineza naza Bonena so Chichwamba ni wabire head teacher muno nho waberire urukuba head teacher ukabanduza Chichwamba head teacher nkabanduza Kanyamburara kuza kusoma grade 3 kandi okol head teacher already grade 3 yo wajishomera hi grade 3 nkajisomera gaba teachers college iri mu Kampala na gaba beach aho okay mukamutahana munywa mabiho enseri nungi konkabuka bitangwi aho kankani ndwaro mundi okupfa kanchera kuza nkabandwe kanchera kuza Murago nchera kuza Nsambya okorwire ki kabandwe munda oro visade ni wimukaho warwaro munda omunde kayirgende tuma ngundar sazi bampembazi igawur hanga izira kachiriza wenka mwen hato kachira nyina mani tora tunjire mbazo ukabona kuyanka banka kwata sukari bampembazi ya sukari hata nubu kwanta gumizire ningende yes so kuwa kwasurwe sukari umbazo guwamizire gwa sukari gwakiza no munda nkana kizire munda ubuka wakizire iyo konka kintu kakikurgaho haza heke harga heke haza heke hata mundu karigiro hiza sukari hiza pressure hati pressure hanga guma nabyesi hati nagira mani amubitse nawo no okay hakatwanze turemera mu yawe so ogenda gaba okushoma grade 3 yes ogishomere myaka engahi ebiri orogayo oija hato confirmed head teacher bakutanka hi nabanza naza Chichwamba niza nargayo naza Bonena okay naho nakoze na retirement ukamara myaka engahi okushomesa nka humara 9 obwo wa qualifyingire 70 rukumo rwenda nshanju nubwo bo mushomesa nka grade wa kabiri ya kabiri so rukumo rwenda 9 wa humura wanyuma y'emyaka 2 urukora so myaka 2 ukakorera mashomero nk'atano gunga abukuba ukota tungaza transfer zo kuna kuriya bakano bandu wanara munonga bwaki icyafa yicaye ikikuruhu kikakiriki nkani ndabye abana ota P7 abo kurabe ngi abantu bamana ningenda begese haronka Dr. Businja ari abusera hari oswako buno manyamanyeki
nkamwegesa na choka yanjye okora karo mukushomesa kwata choka kandi nkora maths nkora science nkora geography kandi nkora kurungi muno mazima kandi mbukunda abana bataho umutima class yone hika nati waza mental work byanyu bya calculate bitubikwize nimba nakoze icyo bara saba kushanga umufamu biziregura byo yine numbarabara bo mudashike mu wara yakwata calculate atera nyo mbara mutuga mazuma so mbwen hati kuwaherze wahumra rukumo rwenda cyenda nena bwanyuma y'imyaka 2 no mu service kandi ndwire urwire so kandi fama okahumura utakanankire obwire bwo kumura butakakikira nkasaba sick leave na sick retirement hachi obwe nabwe endwara kekiryo munda ninge keshikari kekirimo mundu omunda hakubi hano antarbanza marwara gagona kagarubata namurago karubatayo okoba oryaho hurra wari bwo munda sasa ubundi imukomoro ubundi okay so kuwashabire ngo tahe ministry yikiriza yakusibura Dr. Kaguna natakiroho ne bara yekiroho akagamba mwenu tukisobora mu government iro cyotahe gendo zo gomka yaho na nebyo kugwabe kabirumu ngo gendo ze kugumka ingana hwiriyo otachetamza no kwetamza inkanta kine masikomenje ga living really aboko mutkurwara bukirundo bakutara mu irwariro no yohora wahayo yes so hato borukuza kugira ngo zomuka okaboye tebekani sota retirement ejo no bwera yabere ali yuka tebekani sota retirement yawe hati kwihiro mbwana nkanye ni interest yo kurisa nkabanza kuri sente za marmi nenguhe zandia otyo bazinya habeki banyanyo koshi banyanya zaba marmi bansigana master mbiro gukukora hata nagira interest mwene kutwatanje family stile twatandika embuzi zishikanya tuzuguza tugura mwakati n'ikibanze ikintu ko twakiguzire tucyona mpora hatukuza kwizukente tukatandikira omwamo my brother in law absera hari hati neza nargayo konkeza anje nyo katandika nyine za cross hati na cross ingera cyo process ejo ente za gaininga mome za kora kurungi za renumi za renyena za geramati nkaba ninge muri aruta yigana kinana ede nguza enumi nguze nyena enumi nkanje guze mtwara abiri uwe nyankora agiguza emtwara ibiri you compare the difference enyena ngiguze mtwaro kinana enyena wagiguze mtware na yenyanko nuko yabenegura aho kandi gambara mayida wari ko yabereye siringero kaga ebyadaware tutkabishyireho tutkabimanyira so wagira ngo katandikira kuri isi zo mwamuramu wawe iyo wanyura kura mukaba mtinente nemwe kuwajiro wa anko wawe kuwarisa wa muramu wanje okano riso wa muramu wawe munyanya wa my wife okabano riso wa muramu wawe kutandika kurisa konyine niyo kwengo hazabenze kuri ubwo no mbwana yengo hezikandiro mbwana inkuriso wa marmi orukushanko orukupakasa ninga just ko muhumura nka muhumuraho ozo mufamuri nkoko mwana kwizo wa isenkuru
turisa akataro famu yes tukanturisa omu kisaka ensi yona himwe abanda murisa zironga zariho obunyatsi okay so hati obwire bwahika watungeka hati banza tugambira hakejo omukazi wamwihahi wamushangahi wamutungota omukazi nkamwiha kichweke kibakweta kikondo harusoza mu mabare akaba ari omuhingi omuntu wa burikiro namukunda konka nkanywe munyanya bakweta Silvano buhurutki ati nkanzayo hati atungo kumanyangana hati munyanya mukamushoma hamwe mukamunywene muta akari omwegesa wa LT akegesa hana bene nyegero ko kagazi achachu skuru ari omwegesa iwe uri omweji konka mwanywana muntu kumanturebana konka twine omukago so ozo wabo kumutayayira okikoreba y'umunyanya bakaba bareta n'oburo kubuseisa amaburo bakaba bwokorra babureta kubuza kubuseisa hari obugenyi hata baba batwara yesano no wabe omurebera kandi habaho n'abakuru be baswerwa mu cyaro cyo witu hati katuzayo kuza kubateramira okay so mukiza kuterama oreba omushiki omushicogwe omureba kana shaki akari smart mazima oko twiro ine cyetengo cyo mukazi wa muringo cyo rukugira oti obwire kuburwa bwahikire nakutunga omukazi ni nyenda nkogu no wengeso nungi kandi akora kandi ari umunyadini ebyo bwegese bikabitaramo bakangambira omwegese nayanga nyambo nari mutamu ngambire ndataka cyamo omutuma konkanyo nkanyenda omuntu nagenda akagambira omushiki wokushwera uwo mwegesa wa mwango omushiki ya cyamo omutuma ora ya mungambire niwe yacyamira omutuma nanagira ngo omushiki niwe wahenzera oti omutuma omushiki tarabimanyire mbwenu okay so hati iwo kota kwenda omushiki yegire kanyenda neiza nsanga omukazi ari omuka you get mbona omuntu akwakira konka byo ono akaza Bungereza ono akaza Nairobi byo kuterana esoma ebyo hati omukazi wo okuruno jangu okenda omushiki yegire hati nabwe tiyakushomise hihi akaguma hihi neka konka akaguma nakora niwe nokora abwenci wabeno yenda uragumire kimwe omuka hati kakurebere byo muka ko kurete wareta nibigera byashyira konkeka kakusigaramo abakozi bwana abakozi nibakora ibintu by'akasare abo kwakozeza abakozi imbarebire ebingi byona nokora fwa mbweni we negishaha ahabwawe omukazi ashemere guma omuka omushija agenda hera pakasi natwe nicyo tukora kakugenda nguma nyo kankugenda waguma dukwa managing ebyabo kwanhenda management aha mazum so hati naza kurebera embuzi arebera enkoko arebera empunu arebera ente arebera abakozi arebera abagenyi n'ebindi ebe byona mu byinaha buri zoba nibitekwa kwa mbireberwa buri zoba so hati twaba tushirwa muringo gwa mutunga umugira amagenyagenyi bija mubareba omureba ahingura ozayo kutayayira munyanya omureba okamureba nk'emirundenga hotine kiwagambire atukatura tukayikaraho bwire bwingi ati tweiza tutkehandikisa ugenda akereziya uhandikwa nkantenda kwetahiriza konka shobo otenda kwetahiriza ora mwakwehandikisa ko tachi mugambire
yitwa ibyo byona twabirabiremo so hato kija wa mugambira ryari nkamugambira mu nkaga bwa nyuma yo kumureba nko bwire buhwireho burukwingana nke myaka 2 warabira mu munyanya ninga wamwegambira namwegambira abuka nkani mureba echo kumureba shiri echo nchereza garanti ngo mwegambire no basa kumureba kunkujira umuntu watuma konka nabo hati bakatandika babuzamu banyanya nabo bikiriza bakaba kurebere cyetengo cyawe bamanya bari nkanza ubundi nsore mayo mwani okay ko muntu bayo shoroma yo bayoreba mushiki ninga ncece kutwara kushoroma kandi nkanta kuzoba munyana wanje no mayo ko kahamwe hagera apa handi na munyanya na munywani wawe na yabo mushija konka oguma dire ryako ibyo byona bimbije nebyo bikabirumu so warga waye hangana wamugambira physical torahandikire barha barat kandika nyuma konka bigambo bikabaho ne balance kabo ukabanza wagamba kuwaheza gamba handike bara hachuwa wagambire kandi barha no candike yaki bara hamwe ne ba confirmation kandi nkamandi cyane nabirendi omusomero butiti nkanguma ni muhandikira akugarakamu ni akana makwandika wakasoma ya kompi P4 yakana makwe yandikira hakaro posta bara hajitum posta nanyonjitum posta iza okay kuwa biro tunga kabara hakarukurugowe izoberi rkarishaki rishemera ogira garya ningi izoba ryo no korsiba hakabara kandi urakasiba ho tori hakwega tokuzo karashi okagumana bashomesa konkiye biteka teko birya barha ati nyobo omurmo ogunaguheza nazaryogu birogu nagureka attention na gita abuko worebe kuswero kagaruko kega ukabisubura koko bita kuza kuswera konka birokwega kwa kurema nkagitirwa mukoreki managinga umukazi kurebera mawe kuno rwabe narebera mawe kandi managinga kwega okay so mbwenu wa mwasharaho kujanga mugende muze kwandikwa wajanga ukota kwenda kumutemberera ibyo kureta kumwetahiriza kumwetahiriza nkanta ibyendebye ukawa pakarasizo yine sente ziri kumara sente nkanta zine kandi shiwo tine sente kandi ngesigara hanga wenka utyo tugambire mbonu kuyakushwerire ture nkaswa connectinga nabo wabaswa kumanya twagenda twahandikwa twaragayo kutwezire nagarukana kwata munywani wanje akasese twazo wabo batsaba siringebi mwahereze kwehanditsa siringe 2 nembuzi 2 mukehanditsa bataka bacwerire njugano hace njugano kwe karema kandi umuntu yayihandikise hatabaho cyo bujanye fera hagati bibuka bine muka connection ati cyarigiremo embuzi 2 siringe 2 namarwan kabiraho sente nkanta zine hariho musanzire wanje akata kabe musanzire wanje konkai nakaduka yampa siringe 2 yabyumva nabitwara nazuga hati shiringe embuzi nkasangwangi inejo bakakushabe embuzi emweshi 2 embuzi 2 so watwara shiringe 2 wayiguruze na nembuzi embuzi 2 kandi yakabiri wajiha ikawaboye nembuzi ondizo yajimpa nondijo yako hati shiringe 2 ko kubitanko musenteze birebi nojango bikambiyengana nkashiringe zinga nka miliyoni 2 nka miliyoni 2 nkazinga siringe 2 nka miliyoni hehi nka 20. Oh really? Omukazi ogukayabire nasera shiringi 2 byona siringe 2 hata bare kuzuga siringe rukaga
rukaga rukaba rugura ente ya hati enyene kwaka bakakujusa shiringi rukaga wahaho bibiri izo bibiri zikaza ryo mutango kandi umutango gwaki bwacyo yihandikize uko yanditse kera shortcut okay tuma bakutisamo umutango gwa bibiri enjuga no hatiteka ikire enjuga natera yeje kaiza hanyuma ya siringi rukaga twazire no mwana ubwo twagitwereye konka mutakatwire hamwe mwabanza mwagito mwazomukereziya babagito atukubara ababagisire abazire bo nabanyanya naki bakaba ruhabugenya akaiza y'abanyanya tukaba bagire mbuzeje imwe tumara kozira obugenyi bukakorwa ratiri 16 zenyama ratiri pounds zitari naka kilograms konkera ratiri na kilogramu ratiri na kilogramu shi entanso nimpango kilo nekire ratiri so obugenyi obumwakozire enyama yona y'obugenyi ekere ratiri 16 zonka so izo ninka kilozi nk'ikumi na nembuzemo aha bugenyi hakari abantu nkabangahi nka 30 mwene bakarya abandi barya n'ibihimba ebihimba bugenyi nintaho bugenyi ndiye bihimba nibwo bwiri mwakore ebidara byanyu abantu bija habaho n'ebidongo tarabeire ikidara cyangwa ikidara kikakirice nkanyene akuswera munyanyazi akaine nankeje radiogram niyo rese akatera bugenyi bakazana bakasemera mwajwara no butimba mwasharana keki akazwara bodingi otyo kandi tukaretwa musosodote rwaturesere kutusowe akaine motoka iwe itoragurire torapangisize mukaza katimba hayi bambe kandi ukapangise kinkanye neki hati shiringi vile bwahire yonko mutango ukabyeguza iwa hasha hokoti no hona rwatano ubuke butibute abukwa tukasoroza izina beire niho mukubeiza tukatuzbicho mu ntondi zo marumi atuguma tuyeza fizi ndarezo kurebera bomuka so kotine sente nkante bikira sente yes nkanzi bisi ya marumi nguma ninyayo ndazendo acuza kuzihayo akubuza wenda zaki konka wakaine recording ina katabu kaguma na handika negari yo kubanza yakagura siringi 10 akakwate nkodiye twagenda twagireba mpo yasasura siringi 10 egari nagiye nuko yabira rya tier strict yenda yezawe nicyo nabe nimukundira abo kuba strict hati areta control harinyi nkani mutina na nyokweto nkantenda bansange nkahanyine nkombisidariki mazumu ngani batinda kukera mawo so mbwen hati obugenyi bwahika umusosorodoti abareto mukayahiza kubagita mukamwineho bunyama buke bakandi bamweta father his mukashara keki keki ketaro tumarashazire keki ekikuru mwazo mukamwatandikeka mwazara abana omwana wo kubanza tukamuzara yo kuri Rusozi wa kabiri tukamuzara toizera hati aha Rusozi mwija mu Afrika yo ryari 72 mwahereze gurahe kibanja ekibanja aha kikakira cyango ni tukatandukane cya hagati aha siringi 12 okibayo bitso wa anko abo nkana tanje kwe controllinga kwebikira no mukaza kumbishira no mukazi wawe n'umurunja kubika sente nati nyambwende nabikire bitebe bingi so neje shaha esente zawe torkwebikira omucyara no warkubika
Agatoka kwata tukatera banka. Umbanka. Ati tumwakibitsa mukega akuzo mu banka. Okay. Nacheze tudizikara mu transaction mukora. Nabanjine ninjugurente ibereho rukweza renjuguza impereza kwizi. Okay. So mwazara abana bangahi? Tukazara abana mwenda. Hapo home. Okay. Hati agumaho 8. Abasigazi basatu abici 5. Atiza hapo home isicyo umwe. Hasigara bici 4. Abozo basatu bona biza babo. Oh dear. Atabozo seide jutiri. Tunabici umwari bandana head mistress wa Nyabushye. Undizo ari jinja nto yaswirwe nibasa wa Satan School. Undizo ari Kampala na Korum Bank. Okay. Undizo na agriculture assistant na Korum Town Council ya Kabzogera. Okay. So nibaba bana bawe fees dochi zibamu ukazirga mwezi kandi zo tukazigarika mabwa orphans imfuzi nyambona twino wa university kuko gutari imfuzi Isaka bora akana asero umisi wa jinje ubwo yaza South Africa ya burreyo hatumugesize konkati ariyo mwaka gwo kwerera ko mu university. Okay. Nakora engineering. Okay. Hata nabandi aba bakubora buramuntu turagiye kuba supporting. Yes. Abo ko imfuzi neze nyini 3. Okay. So tugambire aha kuwatebekana isoko kumura kwawe. Kumura kwanje. Abo kuboko inamana mabi orwire. Konkankanyine backing ya farm. Ejo farm uko gitebekana iseriyari. Tukagitandika mu insanzu lebere yina kugamba tukatandikyo amuramu witu. Nente tukutandyaze nyankore twakurosinga twaza hanzungu. Hati ubwire bwitu bwona turisizente zenzungu. So na hatu mchinente zenjungu. Hatu mwinente nkazinga hi. Hati ninga 45 aho. Hey, zenjungu. Okay. So burizobi or busy. Very busy. Hati mwasanga ndi yahandu koma handi. Nyenda kanyisa famu ndaga misiri kwinga. Na nemisiri no hinga. Umwana tubitagwine. Za rosemary to kuzireba. Hata za rosemary kani nyinji munonga no muzigo. Zikabara katari. Nyambo naho niyo twire mu. Atugarire mpadoka yente. Rosemary mushagisire ho mwagirwa ho mwagira ngo mugarire mwente. Rosemary ni nyinje kire kuroko. Embibo mukagira. Bwene kakora kajugora buri katisiringi 12. James Rion. Mwahinga. Bwente kata musente nyinji. Yes. Bagamba nahaza kuruga musente nyinji. Yes. Tubabagaiga munonga. Twakora busa. Oh dear. Kuonka shunu imwa katare mukamuka hurire nkashi. Bakanu bakatera campaign munonga bakabize begeseza naha. Barmo ba chacha babana kaba mungu mweme group ejo. Bakurgana Kampala. Bakize bakegesa. Kuonka shimu kubasa kuzankaza nkombutare. Mukoreka ngo mujine ninga murinzire babashanje mu. Abantu hano biza batere busane bagamba twaza kubitaha nanka. Bwena sumuzanyeze. Mukutu. Tukarebaga response. Tumukazagana naha butare. Nogire wanje ujogire beryo kandi tubone twakina agagenda hari. Ata aba atubentu geza kutuma butare.
muntu betwine nka kenesi akuvuga abana nkaba electoral commission ati nkoko n'utu bintu tubayoko ati nawaka turugaho bwa covid yata covid ni yamtwire musigazo ndizo machora akaba tumpangire duka akatomera na pichipichi neza kuno ndizo uwenzeji akaza Kampala akawa atwira ya Kampala mukazo akanda avuga bakagena nawe nukoko twahumura so hata katare mwabura umuntu kubasa kuba promotinga ubundi mukabasa kutunga katare ka Rosemarriage ogirebe njijeri yaho kaizora konka mukaba mwine binde muri gukora so imwe mukaba mutatira amatsiko ganyu gona ha kintu kimwe amasiko gaitu gari ahandi 1 2 gari ahambuze na nembuze muzine n'umutunga muzombwinji okay nyambone zikaza kireza kinana konka zize za pohonka 20 ato ine nkankaga amasiko ganda tugaina hamwani tukatwino mwana mwinja amasuka gengi twinaga hartoche mwine no rutocha rutoche durinseri heyi na Equatori hamwe asarra muti no twaruguzuro hari rutoche mwine nempunu empunu zuro konkane tukatuzdeira habo musigaze ke yagira mu covid ogo wa university twagamba kumbe habe hagire ki yakora kimbese bize noma idoness nereta kukore bibinji okay yetwagera gumena yahabihera so ahagarukira university mwagumza muno muze nibakizirebera konkantu za kuzifezinga out aho kwatuzukoragana nente munonga ente nempunu tubyine kakwa zine mirimo nyingi empunu atembuzi nizenda daily attendance kuzeyera kuzigera kuzikeringa hatko kujya activities nyingi embuzi biri zakweba nente zakweba kandi ente ntuzeta nyine itabo kuba zitamate kuruga kibanza kwika December ite kikanti cyose morning evening ati habwa cyoza papa nebindi ebya season tutkosa gatwakaba kutandika nibakamaka sese nyambwe bare kukama so nejishaha numchitwara ritazi nyinja hadare akasese nibatwara ritakinana urwebazo batwara kurga hariya Saturday 5 kwikama 10 esento ryaho mukanzu kushangaho tokwetaga no kutambura no zikushanga umunji yawe atebye kutambura tukaguma tubikisi abo kubankaga kasese tukagira umuntu yagagura wenago nizarage twara wechi koresha ono kureka message ka bank nazimpa cash ate agorwe bazyo tukira kusupplyinga aba sister birwaro ryibanda tumazere imyaka mingi okay so omuntu ndijoro kureba ha program wakakwegera ho atakwibikira nyenzi cyakunyagira abenje banyegira hakurisa nebenji abantu abatandikira abandi bakazugura abandi batandikira icyakabiri kwinga tukahinga umwana mwingi cyakasatu rutoki embuzi kandi neka umukazi n'umusezo kumukwikara uko bwiro bwingi rutikara hamwe mazum takagarukaga wabo iwo twaro zota tuza kwangana abantu bingi nibaba obanchete boredom baba bored oshanga ngu okugumana mugenzi we kibarusiya iwo kikozurota uko namukunze rakire aki n'amabere gakureba iguru otyo nuko kumukunda Nedsha yes iwe no kikorota mutahinduka ite tugenda hamwe no mucyaki tugenda hamwe no mugenyi tuguma hamwe niyo life yetu masam
We love each other. Buzima. So hataba okushira munonga nyenzire ngo habura abantu aba class nke y'abasomesa akuba ibintu byo rukumanya ji omusomesa ndicyenda agere hobe umurimo gundi ogwarubazo gwakoro gukwa assisting obwegesa bwe abo kwananyowe nko kuri psychiatry nka hobe yeri harubazo ati kunarigireyo ndazo muhobe yanje aho kutandikira okay ako kubezana ko twayeba noburwa ko rigi rwaje rwacweka nindwe kora na moto kanaza kujitwara kujikanitsa nimba nagitera abitibira hari ndeba ine kisumuri cyende cyahi yes nge nimba gamba umushomesa nanobwa amakanika no kumanya oye kanikiramu ninkire abantu konke kinte kisiskere nge nimba gamba abantu konka shafta nino buzubu nareziga nerikinga nar praga aho kakanguza kutera akasese yanga kwaka like that. Okay. So okashoma simple mechanics. No bichenga je to kuza mu garage bakakwiba no reba. Kandi ebyo kurisa. Kada giro mu grade 3. Nakusomera bitabu ya agriculture. Bakabanchira kunto mu library. Nsingo ro mu library hati ntandike bitabu. Yesaiza sigarayo. Kaba mpindurira abantu mu church nkansingora church. Mbwene bwomezi bwaje bwaguma buri butyo church library. Nobunagira hamujiji. Bakampa kusara hosti. Tindagiye kuza kwinga nkabaronda abandi. Nkanzo mba assistant andika kusara hosti. Atomu abantu baturemba kwikiririza mbinji. Hati mose ni batwikiriza akurebana n'umukazi na umuntu nageza kukopa ate nankaka kugenda nkanankanka mubire cyo kurebera no kugira ngo nabana kubegesa no bwakuba yakwire takutwe twekana sakajati nkapantejeri bona bakega. Okay. All right. Abantu abahereze kuzomaka no bahabwa buziki ukukunda abakazi babo n'abakazi ukunda abasiza babo kandi uporoba ikigoye aromara makangamba ngwe kigoye kachiporoba ikigoye ikigogo cha yoroba no kikomesa kikoma konka cha karakara waza kukikomesa nikikora ki nchende kana nicweka hati kane yenda poroba obo museiza obo mukazi nahaba mu okoroba ko kujoti ninye museiza nora akajati ninye mukazi breka yarema hato mushija wayoroba munonga tuba kugira ngo mukazi akorogire basi karanduge nkakore kate kineke nichobe yambisa bareba wakoreka yagenda umeze bagamba abwache nagenda umukazi wenje basamurogire ito bakaiza bambuza ngo taragera kabaze akawahera museiza wawogo yabagambira ki kundati kandi kakakaro tarakarabaza karampire. Okay. Nanyo tinyine cyango kindamuhere kuyatubuyana tuti paka twakambya katano na mazo mweta ijashita Ateenyi nakushemerwa ha program nakiraho nguni wa Ateenyi omuche ni Ateenyi omuche hato mchemba mayisachi hato omuche abana nibo bahinduyire empakwezo kugira ngo Ateenyi omuhango we navuge gari akabata kavugire motoka hato bamweta Ateenyi omuche omuhango nderi nyo banyeta Ateenyi omuche Yori yakigere Nundi yakigere yagabendi yakuteka Ateenyi omuche Ateenyi omuche njo bagenderire ekigenderwa cyawe. Okay. Izina ryawe oryoha Dovina Katehangwa. Okay. Netura amakuru ngo urukunde yo yinena n'umwami tina hera rebikiro munso nangwa taharoho iwo kachikorota anuruhanga
ndakubiya ngo hariho nangwana n'abakazi baku approachingire makushaba akabazi ko kunda iwo akakabazi nakahi ninga binako ina abantu obebikira yangire kubagamba nyunga nkagambira ruhanga njirwo mwisiki nkureba rukundo ya tata na mawe aza nyongera mbe nukugamba kugira nti mbe nanye naza kugira nko musiza yankunda nka mawe go kwa kunda tata nti mbe nukasemererwa bakamba kundana mnonga bakanu bakunda nekirenga kandi ngira nti imfuno musiza ayine imico mirungi ayina akafuremu karungi tukugamba hamwe dirata kubaza abukizo butika kuromba businje batakutwisa mwaga ndikanda atakunzuma mazuma ati ubu nkugambira ruhanga ati basiza banje bagumana ibiza binje umunonga oko ina katare kihano konka ngumani ndeba ba master abantu bona binje bakabona ba master ba agriculture nangona doctor ngamufunaho owarabu akari omutoro konka tata yayanga yagamba tora bataka kata kuhakunda ataza toro nubakira kubinga bakazi mukamchiba manyaho bakabashwera kubi azagira ati yofuna mutagwenda konka atarwahari ati ngwenda abana banje kuzahari ati njira gutata kandi mutagwenda amwine konka tayine sente kandi nomwana wisomero atajata umwana bwako batine sente atabana kunabona baswera mazuma kandi nyowe hati nyo gongo kwendogo wogo akaine sente ataza sente zota kozire tizira zawe atomanye ngo sente zawe deba ziryo atiziryo byaro ezori yekora no musiza wawe ataza motoka yo kujango oragine imumurije ngure aza yangambera ati wakireba mwensha atanamure obo musabona bene mugambera ati innocent akabari yogo abandi bakaba baruho baba madina gandi atanyo kwenda ngumbe nyine dine emwe ogwaka ine mico mirungi konka kugira musisa kati innocent kanayega atinyenda kumusara ngumanyenda kumusara wa mwena afuna majiza kumanabicenga ata ayanga abihura majarate no kwehandi so kubona akabicenga nenda kumusiga akata kwenda amusigaho atijira nyo nanta twiriwe tinduswera basiza mwe hatogo mukoresi atata amugambira manyo musiza wanje ubo yangire ato umfunire ta innocent ati yaba ati innocent lo bazo mungambire nkaba ningamba na tata namugambiro wabona kagazi ninje nayi isewe yaka aburire Kampala konka nayega ati kandi kaba ko nibe gataba ko batanga ndangizere ngo abakore gitaba ko bazubara anaida gonuka kuza kwega kumara ngo niza kumusigaho atagira ati kabara baryabo eka yabo bonire ati kanure ba atono muzogo naye twara ati nanye mureka ati muwe ntukakozereke niwo icereza kugira ngo abo ko tata yashicenga ngo tayinde se ati yokora aho musimire ekiri kubura nyondo chuku mbambi kamwe ne kanunji enunji munonga ati atako batokubasa kubona bonando ati konka no kubona bonebero bici ati ni mumfune zanyu ako sente niyo kuza kuzukora akanyonka bantayine murumo indiwo muhinji tukuri sente mbuzo wite hakari mbuzi nyinje na nente ati nuko nafuna musizo gwakwega ati wo kwinga ko tashomireho iwo ko kwinga ko kwihirehi na mawa akari umuhinje munonga na tata bakano bahinga beino mwana tukinge musiri mawa kana hinga emisiri kugira ngo abana bafune byo kurya bareke kwegomba ati tomu katika batakwegomba tibyo mubusinje tata tukoresha tukwenda azana nyunguma ningamba nti kukunkuja unanye najiro musiza ninyenda ngerenke kankeji nanyu musisa wanja atwaze ko kwa kutwaza mawe mawe bakano bamutwaza je munonga musaka namukunde kirenga akano nowe abariko mukazi wenka nowe baruwenka aiza tata izajara acha bonargo muntu agamanye nimwe yarire
mwamutekera chai mwamutekera amate mbwenu mazima mwamutekera obusera mazima basi so kanoreba omukikuru wawe okwibaya bena amutesa kanamutesa kuko yenyine wachikunda azanye ngoma ati kinjire kureba kuko banogambira ruhanga nogamba oba nurahanga kuba ayiniriyiraka aze bugambo byanje akabuhura nkugamba anti ona nyufuna umusiza murungi azanye kanagire kufuna umusiza nafuna nakucaraho mazima